Hallå där ute, välkommen till Finska Fanet del 6. Vi har lite nyheter idag om träningsmatchen mot Tjeckien. Hur det går för U18-laget i VM för dem. Lite om SHL-finalen som var igår mellan Skellefteå och Växjö med fokus på finländarna. Och sen avslutar vi. Vi ska också visa förresten, ska jag säga, hur det såg ut när Umeå Play var och kollade på hockeyn. Och sen avslutar vi med en ny serie som vi drar igång här med topp 10 ögonblick från finsk hockey, landslagshockey då. Vi börjar med träningsmatchen mot Tjeckien, 2-2, förlust på straffar. En klar förbättring jämfört med tidigare, så det ger lite vind i seglen här inför VM. Barkov och Rotto gjorde de finska målen. Och Jussi Saros var stabil i målet. Sen kommer truppen tas ut på söndag. Och då får vi se vilka Kari Jalonen har med. Om han tar med några stycken från SM-liga-finalerna. Där Tappara nu kvitterade till 3-3 matcher. Donskon, Kempan, Pallola är väl aktuella för VM. Till exempel. Det finska U18-laget spelade mot Slovakien igår och vann med 3-0 i sin kvartsfinal. Möter imorgon Schweiz i semifinal. Så väldigt bra resultat för finsk juniorhockey. I SHL-finalerna så var det guld för Växjö igår. Där Janne Lajonen gjorde det viktiga 2-1 målet för Växjö och Thomas Kiskinen avgjorde i förlängning. Aktuella VM-aktuella finländare är väl främst då kanske Kiskinen och Pessonen, men båda de har spelat med skador så det blir troligen inget VM för dem. Som sagt, Umeå Play var jag och kollade på SHL-finalerna igår. Så här såg det ut när Umeå Play var på plats. Suomi! 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 Och vi avslutar då med vårat tionde plats på topp 10 finska ögonblick i hockeyhistorien med Teemu Selänes 2 mål från Nagano 98. Siinä oli nopea, hyvä ajatus pelata maalin eteen Selänteeltä. Nuuström taklaa Koivua ja Saku kyllä näitä iskuja, puhtaita iskuja kestää paljon. Nyt on pitkä vaihto kummallakin takana ja se tuntuu vaivaavan. 2-1 tilanne, Koivu Selänne ja Selänne tekee! Nyt on pakko virittää! 44-12, Selänne tekee 1-0 Suomelle. Näin tämä Suomen ykkösvitja virittää sieltä sellaisen ilotulituksen, että ruotsalaisjoukkue ei mahda mitään. Teemu Selänne, Saku Koivu kaksikko on siellä paikalla. Siitä se lähtee. Hyvä katko. Selänne ottaa kiekon. Koivu odottaa valtilla, mutta Teemu katsoo mitä Salo tekee ja ohjaa sinne maaliin. Loistava suoritus Selänteeltä. Selänne tekee turnauksessa toisen maalinsa, 7 tehopistettä Teemulla. Suomi johtaa 1-0 ja nyt 44-12 ottelua pelattu. Ilmeet ovat paljon puhuvat, kun Suomi peluuttaa ykkösnyrkkiä. Jäällä Niinimaa saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella ja maltillisesti pitää kiekon hallussaan myöskin. Sitten keskelle sinne, siitä lähtee Sakulle paikka. Saku loistava syötä! 2-0 Suomelle! Selänne tekee 52-43. 52-43. Suomi johtaa 2-0 ja jälleen tämä ketju tekee pahojaan. Teemu Selänne ja kyllä on loistava ylivoimamaali. Niinimaa pelastaa, katsokaa tätä. Lehtinen, Koivu. Voiko sen hienommin enää tehdä? Mats Sundin, vanha Suomen tappaja, katsoo aitiopaikalta, kun Selänne tekee toisen maalinsa. 2 syöttäjää siihen. Pitäisi pistää 3 syöttäjää. Lehtinen ilman muuta syöttäjäksi ja Koivu, siihen pitäisi Niinimaallakin antaa syöttöpiste, jos saisi 3 syöttäpinnaa jakaa. 12.43 pelattu ottelun kolmatta erää, Suomi johtaa 2-0. Mitä tässä ottelussa vielä tapahtuu? Se oli Suomelle ylivoimamaali. Då får vi tacka för att ni tittade. Vi kommer tillbaka på söndag med VM-truppen eller måndag med kommentarer kring den. Vi har ju lite frågor kring målvakterna, till exempel om Mikko Koskinen kommer ansluta och lite andra frågor vilka kommer från
SM-ligafinalerna? Kommer det någon från SHL-finalen och så vidare? Vi får tacka så mycket för att ni tittade. Ha det gott!